Jonyuol mosebedo ka temo tieko buche motudore gi rocho ratich nyithindo pacho omisie mager kikonegi ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Timbe makamagi wacho nosebedo ka kelo medruok mag yie mohiu e kind rowere. Koloso e gwenge mag Atanga, afisa maduong' mar riwruok mar Ahadi Kenya Dr. Stanley Kamau oyango ni buche mathoth mag nyithindo mosebed ka irocho ratichgi ok osebed kichwalo lipode magi, okang' mosekelo medruok mag timbe njore e gwenge. Dr. Kamau koro dwaro mondo nonro makare otim mar yango achije miseyo kuom rocho ratich nyithindo kendo miyogi iye mohiu mondo mi chik okaw kore. Hatutakubali mtu yeyote kushika wasichana wetu. Na hapa tuna chiefs, tuna ACC, na ningewauliza hii mambo ya negotiations, mtoto akishikwa ule mtu atakuja kukuletea mambo, you negotiate, kwanza ushike yeye, weka yeye ndani. Hii mambo mtu akitenda vitendo zingine hiyo ya unyama ashikwe apelekwe kotini. Saizi shule zimefungwa, 2 weeks to go wafungue. Najua so many things have been happening. Wamama mnanyamazia. Mlikubali hao watoto wa have sex anyhowly. Umekuja hapa market kutafuta. Nimekuja kujua hadi kuna sodomy inidhanga. Tumeambiwa na Madam ACC hapa mmekuwa kuna Wakamba na Wakikuyu, si ndio? Ni cosmopolitan. Kwa jamii zetu hatuitikishi kuongea mambo kama haya. Lakini sisi kama viongozi hatuwezi simama na tunyamaze tukiona watu wakivunja sheria, na tuangalie na tucheke.